Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Imata ruranapiti watashkakangi. Shina kashpapish mandashkapi imaza nikushkata rurashkamantaka. Dios kapita mana ima huchachina illakta rurak kashkatamari rikunchi. Jesucristo takrillapimari pitapish ima huchachina illakta rurak kashka. Mandashkapi imaza nikushkata rurashkamantaka. Mana ima huchachina illakta rurana kajpimari. Ñukanchiktapish ima huchachina illakta rurachunka. Jesucristo takrirkanchik. Mandashkapi imaza nikushkata rurashkallamantaka. Pi mana ima huchachina illakta rurashka kaytukunchu. Gálatas 2:11. Wawapachamantami sinchi-sinchita imata rurashkamantaka ñukanchikmanka imakunata kunata yachashkakuna. Yaya mamakuna imata randinamun rikpi ñukanchik mana kaparikpika shuk pukllanata kunatami arinirkakuna. Ñukanchik hambik doctropagman imata mana manchashpa rikpika ñukanchikmanka shuk mishki shuk heladota mikukkuna. Yachachikkunaka ñukanchik ima allita rurakpika cuadernopika kushilla ñawitami churankuna. Ñukanchik hatunyashpaka tukuytami ruranchik alli notaskunata charingapaq chashna shuk alli hatun yachana wasiman yaykunkapaq. Ñukanchik trabajopika achkatami sustarinchik ashtawanmi sinchita trabajanchik allitakmi trabajanchik ashtawan pagachun nishpa ashtawan hatun puestokunamun chayankapaq. Ñukanchikmanka yachachishkami mishaqkuna kaytukunchikmi ñukanchik ima mandashkakunata alli katishpa chinllatik ñukanchik partita churashpa. Chaymantachari sinchi kan mana huyipaqtapish huyashkata entendina chaskinaka. Ñukanchik millik huchayuq kashpaka imata mana chaskinkapaqmi kanchik, imatami runakanchik Jesus kikinta ñukata chaskichunka. Kutin shuk mishaq krikanamun chayankapaqka shuk killkami tiyanka kayta chayta ñuka paqtachina. Kayshina makanakuyka mana musuqchu. Gálatas capítulo 2pika achiktami rikuchikun imashina apóstol Pablo kutichishkata apóstol Pedro shuk trampapi shina urmashkata. Apóstol Pedro mi kallarishka karka shuktikkunapaq ñawikunapi alli rikuringapaq imata ruranata. Chaymi apóstol Pablo ka Gálatas 2:21pi yuyachin ñukanchikka shuk mandashkakuna killkata mana katina kashkata mana kashpaka ñukanchikka kay chay ruraykunata mana paqtachinalla kashkata. Ñukaka mana huyaypaq kaqpipish Tayta Dios huyashkataka mana wawayasha ninichu. Dioska mandashkapi nishkata ruraqllapi ima huchachina illakta rurana kaqpika Cristo kayanka taqchari wañurkari. Ñukanchikka Diospak ñawpaqpika ima huchachina illaqkuna tukushkanchikmi Cristo Jesús hatun cruzpi sacrificiota rurashkamanta. Chaymi Gálatas 2:16pika rimakun shuk runaka mana ima huchachina illaq tukunchu kay mundo kay pacha mandashkakunata rurashkamanta paqtachishkamanta ashtawanpish Jesucristo takrishpallami ima huchachina illaq tukunchik. Apóstol Pedro ka katinata yuyarkami runakuna churashka mandashkakunata mandak Dios shungupi churashka mandashkakunata katinapaq rantika. Shuk imata rurana imata mana rurana killkata katinaka Jesucristo mantami ñukanchiktaka karuyachin. Apu Jesusta katinata aqllashpa yurikpimi payka ñukanchik shunguta musukyachin. Tukuy ñukanchik yuyta paymanta mana anchuchikpika paymi ñukanchik mayta purinataka pushanka. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.